Vlada Srbije usvojila izmenu uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, kojom se od juče, između ostalog, smanjuje kućna izolacija na 7 dana, a karantina na 5, i jedno i drugo se odnosi na sprečavanje svih kontakata u ograničenom prostoru, ali između ova dva pojma postoji razlika. Iako se koriste gotovo ravnopravno, razlike su definisane Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. U članu 29a definiše se kućna izolacija. Kućna izolacija je mera kojom se nalaže lečenje u kućnim uslovima i ograničava sloboda kretanja obolelima od zarazne bolesti, a kod kojih nije utvrđeno prisustvo nijednog simptoma ili znaka zarazne bolesti, i licima obolelim od zarazne bolesti kod kojih težina bolesti ne zahteva lečenje u bolničkim uslovima tokom perioda zaraznosti. Meru kućne izolacije nalaže doktor medicine, specijaliste za infektivne bolesti ili drugi doktor medicine u skladu sa naredbom ministarstva, o čemu obaveštava epidemiologa teritorijalno nadležnog instituta, odnosno Zavoda za javno zdravlje ili druge nadležne zdravstvene ustanove, stoji u zakonu. Dakle, kućna izolacija se odnosi na zaražene osobe čija je klinička slika takva da mogu da se leče u kućnim uslovima te ne zahtevaju bolničko zbrinjavanje ili koji su pozitivno testirani, a asimptomatski nosioci. Prema izmenama spomenute uredbe, izolacija za takve osobe sada traje 7 dana, nakon čega se javljaju na pregled u COVID ambulantu. Izolacija se potom prekida bez testiranja. U izmenama nije navedeno da li je moguće produžiti kućnu izolaciju u slučaju da osoba i dalje osjeća tegobe. Izuzeti od ovog pravila su zdravstveni radnici zaposleni u ustanovama socijalne zaštite, koji izolaciju prekidaju negativnim PCR testom posle 7 dana. U slučaju da test bude pozitivan, ostaju u izolaciji do 10 dana, kada se izolacija prekida bez testiranja. Kućni karantin definisan je u članu 31a Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Karantin u kućnim uslovima je mera kojom se ograničava sloboda kretanja i nalaže praćenje zdravstvenog stanja zdravim licima koje su bile ili za koje postoji sumnja da su bila u kontaktu sa licima zaraženim od zarazne bolesti, ukoliko se tim licima ne određuje mera karantina iz člana 31 ovog zakona. Doktor medicine, specijaliste epidemiologije, pismeno obaveštava sanitarnog inspektora o licima kojima je potrebno odrediti meru karantina u kućnim uslovima radi donošenja odgovarajućeg rešenja. Zaposlenim licima kojima je određena mera karantina u kućnim uslovima za vreme provedenog u karantinu u kućnim uslovima pripada odgovarajuća naknada zarade, odnosno plate, u skladu sa zakonom, a rešenje sanitarnog inspektora o određivanju mere karantina istovremeno predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok ta mera traje. Dakle, karantin se odnosi na osobe koje su bile ili za koje postoji sumnja da su bile u kontaktu sa zaraženim osobama. Prema usvojenim izmenama uredbe, karantin za zdrave osobe koje su mogući kontakti od juče traje 5 dana. Ukoliko po isteku tog perioda nije došlo do razvijenja simptoma, izolacija se prekida bez testiranja. Nije specifikovano šta se dešava ukoliko se simptomi u tom 5-dnevnom periodu jave. Od mere karantina izuzeti su oni koji su vakcinisani i kojima je od druge, odnosno 3. doze prošlo do 210 dana, zatim oni koji su preležali koronavirus u periodu od najmanje 14 do 210 dana, kao i oni koji imaju pozitivan serološki test na IgG antitela ne starije od 90 dana. I u jednom i u drugom slučaju osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženima treba strogo da se pridržavaju pravila kućne zaštite, maska, fizička distanca, dezinfekcija. Prema Zakonu o zaštiti stanovništva definisan je karantin za decu mlađe od 14 godina. Ako se mera karantina u kućnim uslovima određuje detetu koje nije navršilo 14 godina života ili licu koje nije u stanju da se samo stara o sebi i zaštiti svojih prava i interesa, rešenje se izdaje roditelju, odnosno staratelju. Dakle, osnovna razlika između kućne izolacije i kućnog karantina upravo je u tome što se prva određuje zaraženima, a druga zdravim osobama, a to znači da se karantin može pretvoriti u kućnu izolaciju.